O tu na hianin hei enge thil poimo itam takena kan ngai poimo lutuk lo deuh thin ma sela poimo em wearing a thil ti kan neya vena kan wearing na hianin he meter box tangin heta hena ron kala chaka hian MCB a hianin chuan alut pheya heta hena ron lut thalea eta chhole RCCB han chhole ta function hi engene poimo na ti te soi lokang wearing kan ti meka chuan kan zo don to a hi ti hianin thil chi hrang hi in a hi chu tilang lutuk ri lo mai la po nise kan finish zo thokata he chandelier te hela hin step light de englo hin khaya khi lai khi oma tinga kan tiang la chiang ton chin lo du angina chiang thela eng de leka po nise khi tikhianin warm white bol vara khi angene changle vara changle eng theya ina hen thin one ania chuan heta wall light po khi chu tiang tho chu hi varnia hi warm deuh chuan hei warm ber avar ṭangkaina oma empo ni se chung te po khi ti hian kan zo ani ti hian kan soi thuak mai nga an du dan ang devin kan ti ti chuanin hela hen MCB chu kan da tho ani chu MCB oma room tin neu te bedroom master bedroom heta bedroom dang le ti te chuan so ta chauka geyser ti te han thewin kan ven tir vek ta so circuit lom se MCB amamo tok ang kha kan da veka chutian chu kan ti dan ani ti chuan chu ba ka chuan pon ami hi kan na da le cheuta enge kha ṭangkaina ti kha toi te kan soenga hi ṭangkaina chu ti han kan soyang ala chin lova ṭangkaina ron luta chuan hi SPD kan te type 2 ne chu surge protector ani omje chu transient voltage current ron sang thut ang chi track tla kan tiang chiang ate khanin hei hian alo veng dona chuan a ven dan chu voltage 275 ani ta hei an recommend 320 ti te 550 ti te oma se 275 hi single phase AC chuan an recommend ani vain hei kan hmanga ti chuan chu heta hence zani somthum ai sang 270 volt vel aron kal khan thil kha sok chet ta teuh thina current chak teuh si rang deuh si khan chu tia ang veng tur chu heta hianin kan da khatiang lo kal che khan hi in link kanga ti chuanin a spike voltage china khatimeng art line a hian no hi art line ania heta solution at khur oma nai te sonin kan da chuanin chuta chuanin voltage sang khatia ang spike voltage ron kal thut kha alo trip thei don ani alo veng dona chuan hilam pang hi a him tur angai ni ta ni chuan tikhanan trip zokanga chuan device dang kha himang no helam pang kha himang chuan hi voltage protector thawani hi enge ni indale ti chuan hi te hian atan on off na oma hi off theya a on theya chun delay timing po set thei veka chuan ang current hiam nge in off ang current sanga voltage sanga nge in katang ti kha set thei bok ta hi voltage protector thonia track la te po khatiang voltage ran sang thut po kha aveng thei thawa amaro chu a that lo na ve thung chu electronic circuit ania hetiang ang type 2 te lo hemi long ro ta kan ti chuan track la kan ti karen na deuh rang deuh anga khan hei ai hian hei hi a thok nuanga chuan ba ka failure kha om theya kang te kha om theya chu wang chuan akan chuan
kim kha fail theya chu wang chuan hei mi hma a hian hei da tu ti khani ta a recommend a chuan ti chuan heta a source voltage local kha chuan one time chawani voi khat chi aveng do na voi khat avena a clamp to chuan hei a sen do na sen chuan thla ngai ti na ta hi po phoi the mai ta ni hei hei ti mai hi nia hei thak theya SPD hi chuanin chuan hemi hi a ṭangkai ve le na tur chu entinan department hawin neutral le face ten lo wa le link pal theya chu wang chu neutral le face kan pote mo kan tika face to face ron lu pal zau te emo khoilai mo hrui lo in ba ta khatiang vela khanin kan incoming voltage kha sang teu kha ron kal thina ni rei deu mo dar kar chan ve khatiang chi te kha local theita hei chon transient current kan engeni spike voltage voi khataron kal thut chon top le dei ang chi a han ti cho tha em a one time mo voi khat avenga chuanin ma se khatiang ang kha ron enge an wang ron on le che khan hian ron vengang ma se aron ven chi khan engeni a klemanga chuan hei chu a chemai don chemai han ti mai la a ti tur ti zo dera chuan ma se voltage aron san chun zom le chuan he lampang hamin la sok thei thawa chuang chuan hei hian alo veng ve don ni hei chuan eng angari po current san chung zong timeng voltage a san chung zong emo kan set ang a hiam khatiang chung zong kha alo veng don ta a chuan chuan hemi kan ti hi chuanin khatiang laka khana him le don ta heming ho hui chu incoming voltage incoming lampang veng tu tur kan ti khani ta chuan hei RCCB kan te chuan set de theu mai theya RCCB hi chu residual circuit breaker khani ta omzia chuanin mihring minman tu tur veng tu tur ani hei hi chu short circuit a trip don lova MCB ang ani chi lova maro chu hemi neutral le phase a current flow hi ai in za che don ani ai za che turani thin ta intenan light ani chuan light kan una neutral le phase a heta 1 ampere ka chuan helama 1 ampere che tu ni ta chuan chumi akal chu pangai chon te khan adik mai anga khatiang pangai akal dik chuan engani wat sang khat po kal se heta return current kha timang neutral ami kha chutiang che thau chu ni anga chuanin engma boilo chutianga chuan ma sela hei hi a that ven le na chu he face hi khoilai art ta mo khanin art thinga mo khanin vadip in de palta se chuan hemi face current le neutral current kha in balance lo ta ni in balance lo chi khan hei a trip don ni chuan omzia chu tiang technology siam chu ni tan hei hi 30 milliampere a in trip tur current chu tiang ang zat lek a in trip thei tur siam ni ta unbalance 30 milliampere unbalance anima zong chu chuan omzia chu ke hianin kelong tenemo lo khoi tai la current face lo dapal tai la extension code te kan lo siam ta chuanin alo kakai mo te khanin kan han khoi ta khatiang an han khoi khan min man thin ta ni emo immersion rod ti vel te kan han chia ten kelong ten kan om badroom a khatiang vela khanin engani min man thai thina man hlum te po om thina ni ma se hemi RCCB kan vu chuan face khalo khoi tai la current leak khalo khoi tai la chuan ke mani kha neutral art line a mo leya kan loading ta a min man tur ni ta ni chuan khatia min man che 30 ampere mishing tan hen 30 milliampere ve him chin ngai ni ta a 30 milliampere ve la min man nat khan min man nat viau do na 30 milliampere vel ke manin kan draw chi ti khanin he thil hian alo sen sanga ti chuan he unbalance mo lo ta kha a omani neutral le face nilo face to ata khan leakage omani ti mayang ti kha a redon ta a lot ke mani kha arta mo face kha arta ke mani body kal tlang khan kan drain ani 30 milliampere ai sang dei khan ti chuan in 30 milliampere ai sanga 30 milliampere across kachon mishing ta na poito lutuka 100 phechon min kan thi thei to a chuan 30 milliampere
alo sense che khan hi ron trip de don ta ti chuan in navak lawin timeng thi na theng lo khanin hei hian kha khamin veng turangai ani ta chu mi thiam hoina an chu dan ni ta chu wang 30 milliampere RCCB hi khatiang leakage current han ti maila min mihring man also some zongin mihring min man lo na tur mo current man veng tur ani ber chu hei hi poimo ema ti chuan hemi tel lo hi chuan mihring kha kan safe tok lo ni chu tuna pen lo khoi paltai la a tho thada an recommend angani chuan he in wearing kaltlanga face reng hi engani unbalance lot alo omani chuanin a safe turangai ni ta ni for example tuna hian kan ti chin zokanga chante local joite he lo khe lok te more ikulai chu i fit to em outline chu fit mo chuan hela hi face le mo face le heta outline kha hol zeu chin ro noi lama han o hemi face hei pakhat zo kha lt hei moim neutral lo zo ki sen hei zok le outline kha je chu tu na hian outline na hianin kan hol so zeu chin do ni face le outline hi le face le chuan a tip tur ni ta ni kha tip nal mai na je chu unbalance lot kha ti na ni ta kha mishing khan face khalo khoi ta ni la le ya lo ding bok tai la a tip don ti nang khani ta ni le on le ro le ti khan a koi chole khan a ron reset mai ta chuan test button oma test button han me khian laksan test button me le lok hei ein trip thei nge ti fia tu khani a thatin test tu ren tiani khi le on le ro le khang ho kha to ke thank you he ti lai module ṭangkaina ni ta hei kan ti chiang chia chuan hemi SPD type 2 hi arthing tel lo chuan engma ṭangkaina lo arthing a that lo chuan a thok thei lo mo ziam lo chuan arthing hi ṭangkai hemi hi pakhat chau po man theya ma se tu na pahni kan man chan chu neutral line a hian track khan ron deng ta se ta pei don ni mo face ar ngot kan ti chuan a fu thei lawa chuan face le neutral la karan ron lut ve kha sang ani phot chuanin hei hian alo drain anga chuan a pot ten a drain na chuan a pot dukanga ti chuanin a suzukanga chuan hei chu ngai ron ole menga current chu ron supply tlang le mai don ni hi je chu hemi ma hen MCB te po wa theya ma se MCB kan wa chuan MCB kha chedu lu tu ka track ina khatianga ron strike to kha chuan heta excessive ampere ron kalwak ta chuan electrical engineering a chuan kha khan recommend chi lo ani a thei thawa thei chu RCCB te po helam malama hen da theya ma se han Google chin ma ula hemi malama MCB le khatiang RCCB wa te chu an recommend chiam lawani maro chu MCCB ten khatiang a high ampere tak ang chi te khatu da po sol chuang lawa chutiang le chu ani din mun khani a an soilokani chu Sina